jedna devojka je rekla, ako se nešto desi meni i mojoj bebi, pa sad riba potpuno skrenula, kaže, naći ću način da ti uništim život, makar mi to bilo poslednje. Jel to pretnje, ali ja za to mogu da tužim. Ja se osjećam ugroženo sad. Može. Mogu. Ugrožavanje sigurnosti. Pa ti je vrano, znači rekla je, ako se meni nešto desi, bukvalno ono kleveta, da ću ja nešto da uradim, Bože sačuvaj, i još kaže da će mi uništiti život, makar je to bilo posljednje, znači ako je to posljednja stvar u životu. Da, pa vidi, više je to neka pretnja i, znaš, da li je to ugrožavanje sigurnosti, ima to ako se meni nešto desi po stavu sudske prakse, to kao nije ugrožavanje sigurnosti, ali po meni jeste pretnja, može da prijaviš. Mogu da prijavim, mogu da pošaljem tužbu. Trebao bi da prijaviš čisto da bi imao trag da si reagovao na to. Naravno, mislim da ću to uraditi. Da. Važi, hvala kolega, sve najbolje. Ništa, prijetno, doviđenja. Prijetno. To mi je drugar advokat, nije ovaj advokat što radi za mene, ali isto je ovaj predobar advokat. Ali, Buraz, ja moram da tužim ovo te, bra. Tera trudnica počela da mafija jebote.